Sisi wasee wa Tugen Council of Elders tumechokoswa. Kuna mtu fulani aliyesema ya kwamba ati Tugen, kijana yetu ya Tugen alipewa munyan. Munyan kwa Tugen ni uchawi. Na sisi tunakataa uchawi. Tunakataa uchawi. Kama wasee wa Tugen Council of Elders tunakataa uchawi. Wapendwa wa Marigat, wangapi wanasema hapana kwa uchawi? Wangapi wanasema hapana? Wangapi wanakataa uchawi? Kwa hivyo uchawi ya munyan apeleke kwao. Ya pili, huyo kijana Chemitei ni wa serikali. Sisi wasee Council of Elders tunasimama na serikali. Chemitei akuja hapa mbele ya wasee, tupatie yeye mate, tuchinje kondoo, tusafishe yeye, tutoa munyan.